Oba panet say yo ye de radia se wo ye ufri ne bae me free Sophia man from na me ba ye fra o say me pa cho me de Vic yo oba Vic na edwada njije ndam sa tenase yie na ye ni adaje keka wo ho papa na afa ye misa de na ahwiri wagina ha yi me pa cho na me pedan ahan ana me nanti ma akopie Sophia man fro na me call ho me ko chini ya ma nya bi ti me na mo ha na me hu se bra bi ti wona me se bra good afternoon o jesu na me se me pedan no wa se dan no wa se me mra ko kire me dan bi wa chi o de me nante ya ya nya bi no o de me ba ya se onim na danfo bi na ni fie wa ha ye ko hwe na fa bu aja fa no wa se o de be ma me 30 million 3 years me kita nkwalai na bema mienu we ya omote omonko ana wo fie na me se mate na me mpene so de no me ko na me kwadwene ho na me se machini na menya bia e wasa dan na me sasan machi kwaje ti ono abedi adanse se me frɛ na anadwo ne se kyena me ba na ma beje dan ti me kwaje ye di ya usapon 1 week ni wie na nyina na me wo ba ntema ya sapon be 1 week ti wa ne ya usapon o ha ne se na asun che ya sapon e papa ya sapon film na di bo date ai ye di 1 week ni wie ni week na me tuko ho no fie wa me te Nigeria fo hu o de car spenta be ya miensa nan si ho o mu bebrebe chensa o bo so papa o dan na ko han ye no ai o ma mo dan ne miensa wo ho no mu o mu doso o mu na o mu mpana mu bebrebe ada dan Nigeria ni dia asante ni fie yo na ho na me te no me nte brofo o ma me nso de bia Nigeria fo me baba yiti ha de bia o mo ni akola yi mitimi hyeda no ma joso akola ne me sei e bro me pie ba nya adenti mini me ba yisu ni a wonte brofo ntimi nka brofo ada mu nyina mo nte brofo ye nte brofo ada ma nko from kam na obehu se obeka brofo pa se sister mini me ba betimi aka brofo de se ya wote ya pa brofo be na ate pa kam go na ne de mete kakra na brofo pa emu odu ya brofo be I de crazy no ne I de mad no wahu I'm talking to you no eno de mete se wahu na chese wo di matem wahu I de crazy or say I'm crazy past you wahu na o mad se wahu no I am mad person you are mad wahu wo yes a kire me ana chese wo ye me no wo didi mba na ata no wa bo nani so me hu a me mpene de yakoso ya tan ya na me ni o me hyeden fiero na wo faase wo fie wase ma me pa cha umpie mehede omoye wo ba no me pie ba na me se ma me adai am sa brantie bisa no wo brofo mu sei me ba na aye ne dai na se wa fa lawyer sa o se me ba na ahwe na bu na anichie na me se wa ahwe na ni ma me be si de hu wani wo ba na wadi mfie sei wonya 11 years mama 2 weeks ni me wodem sa me se moja mu tiatia mpie ya wasa yi sika de awo me baba na nan na moja why na isi kan dia wo baba Nigeria fo no baba ko wo mu enti mi nya botre oba na ono Nigeria ni ba na o tifie ho bi na isi kan dia wo ba na dia wo no se wa ye den o se oba ye bench esi ho e fra na asana sa Nigeria ni ge no o se oba ye bench esi ho mba ne nsole o se won nsole enti wa yi isi kan dia wo ne na isi kan ye kita na o de hwane ni je ne hu o de awo akura ne na o de wo no ode wo no me se me police station omu prawo bia na me kwa Sophia man from omu mfi nti me pie hu sa na moja na enwunu no tampa bo bebre ana me je ne phone me hwim phone no na me de koto dem nti omu be ma ne yire ge na wo se kan me je ne phone no bia wo ba se kan wuntumri campaign solution ko je phone de ayeda si be ya mienu me de ko Sophia man from police station omu mba nti me je ne phone no sa akoto de na me tu me punu na me pie na mbe ma na ba yire me firi machi omu je phone no omu sa eche me lata for me man ai omu hwe na phone ni me ho no mu di mirika omu call ye de na police di echire pick up mienu anadwo no na omu aba phone no we omu beje na omu swa me na omu call ho no omu kodu ye drugstore bi ben omu na omu akọ banaji me bananan eduro nka ho eno ansa drugstore wura ne te kwate moja na eta no no odi twitwi firi ho me banti a police for no ne make sure say
wo be kwa sa drug store kro na kwa sa dressing tina say police for na memu a etinki ya anya ya mfin wo ba no na phone no sa no omo ye dressing wie no omo je phone ma alata phone no asa omo hu se case no omo nso mu nka hwe oba no owe hefa oti he ya bi owa me pese enka mutwa sa akotwa na da ho me mutwa ema production ne yenhwe ye nyina yenhwe oye man no nti empese nanim bia ba eni dey na omo ba na gi ye ni na me ko fie ase we si ye di say 2 weeks em say ejuada we ni na otwumi okay enti say opposite for abeje phone ne dia ma alata phone no na ekosi say omoje phone no na da etoso miensa ekuro na ani ankasa de me ba fie etu ye ni hina me de amawa omo ba na gi ye de ni de ontimi nhwe na me ba fie na ase emu ne bai ti nku ehihye ye de sra no me mia wi a na mate na me de atua kwan no na me mate ntomago na me de aba na gi kopim se ede ewu ya wada we ya mi wo fie no wasa hu ku me ba ne nya atwade ba ketwa oba akro na na me sa pie maame me pie ya na nya agoro nti na se otene ne nsa wo me so na matene no wakoma blog so bo so wo de bebo mo de bo ba ne koli me moma so me ma mfa bi me nso ni ama mbo na ni so na mbe ma na aba omo ba na me gino no ma pushi me na me koto ayeya e ho no mbe ma ne nan no to share me so asa o ma nya abo wa bi no mo bu no pupo me wuro me my operation you do pamro se wa ye dian kasa omo aye me se wa ye dian me nya mo hwio da bia me bayi nte brofo ma me ntu wabusuafo we omo wo bechem road ha mankra so edi dwama he wo ye dian ni me ye busanga ni ho no hwe ni ebeku a dadada ntranka wutu yankeboa ya na me ko ya sapon days ya unya ya sapon papa ya sapon wa wu a etika unya date kaminya date one go school there be adai enti na date na ya den ama mi we there so ti asem o kwanta bisa wo bisa na say na no wadi mfie sen na anu akwa me nkroma de ka betwa emu wo so amara na bati kwa me nkroma afa ka betwa so run about wan kenya date there be na alatafuo bi akwate na omo nche fie bi mu ya wo wayi ubotom sika de atua rent na omo beku akuma enkura ne papa we o tek o chirade o mema ni mienu no na ketwa na o kan omo ye nan ono nkura ne yese nya botre nkura ne yese ti papa na o chirade tek no ne de ye mienu na mienu no nso e wo sirim oba ketwa bi amasa wo nachi ana de ohia machi ne papa nso we ti mema miensa na ne o ma wo nan adai producer si num nya nan ye num penine no be ma no we bu akwabo a chenchen na we mu nyina kwa kire no njiga mpedan foforo ma we mbo ani ho wa beje ne bayi de awa beje ne ba na take ni nso so SOMPA FM one ne yere neti me kwa wa ne yere se wono ode abano ma miensa be wale na ono nso ne be ma na awo miensa ono nso kita baby samia ti onti mi nje me de nka ne de da bi se nka se wonye no wo kira de de nka on pedan bi ma na nka tu me ba na papa people teacher ka preni ti na me bi se wasem bi ka fra se me bi sa wo sa ha me se me bi sa na nso nsem ne bi wo ho edi bi sa adabraka emema maako miensen ya ne omu wi ba kokora ni nye ho ya na nke bi obeware wa mu asomadwo wo emwa de menye bia ase enshadam koyie hia na me wo mu na makoto ti me de tena ho hwe nka ye num na ye first one no niska na me ba panyino no okọ opapa okọ school osunwan pole ti na ase eho wa nsomi mu ana mi free ho na mbe fa attack ni no no so kira de people teacher ya me wu mi enu ya days ya nche na ase eho nso emwa how bebre na mi free ho na ma sa akotwa mi enu asoso no wasa atwa mi enu asoso kura da ne banche sa twa nya agro eti wan kasa se ye adwuma be ya me ko race course banche bodem ko dwa banche mole buwa mba no ma pe kakra ma eti wusi su nyina besi ne no
adwuma bɛn no waya bɛpem wi Kumasi Central Market na ye ton Simon but sesia okọ race course abanchi bo de yard kese no omo ne Simon fo omo tutu fira asafo SOMPA FM course nyina egu asafo omo tutu fira asafo race no so bebe ye tutu Simon akokọ nam nyina ya bo ankresa tentente ye do so papa ni nyina ewo asafo ntinkola yi papa bɛn na hwɛ nkola bi boa ho mia o obi aka prema aden mia na mekoba ena dwoada so obehye ya rewa den na nkwa emema miensa ba kokora mi wie ye mpo me ba na ni case do so okuru nyabotre aden nti na mema miensa na obi antimi mehwe ne ba obi anwe but o from sisi a omo no wo be kasa kama sa ni nyina nkwante wose ye ho adwuma because entimi nkoba say enkura miensa ma me na nya nkura de say omo nya ebone ka 100 cedi krampo me oba be ma ubetwa bo bo uka se 2 weeks bia me nyam fam Sunday nkola mo wo papa wa menya bone be de bia ne ye bo obi so bo na o ye panyini wo kuro yi mu onya ahwio wo ye be ma ne me awo na sabi onim nyansa na wo du ujimi na tena wabusuem panyini be na etrete se me hwa wo mma eno asa mo agya nkola na egu mi so gi ye plug mo adwen na ansa mo hwe mo mma they say chapter 7 verse 10 ni ewura yi mani abrese asa me ya yire o mitugu enye yi o mbaba ba ya akromfo okunkum nipa wa Akomadan road say ya duru he haba kuku ho asa nkoma ye di say asa ya free lane ne so aso echi ko ranwura mo nya agro de esisi ni de enye enti say no maye misa akoda ya ye pranu edin na wa ya fa de na ko hospital pen akope solution the nine no te say condition ne te sen ye chichere na ya chichere ye no police fo no ka ho ne ye chichere ye anadwo no na de chi ya omo se memra omo frɛ be ma no oba omo mienu ne se omo na wo sekan omo bedu police station wono omo de 100 cedi ahya me ba ne nsa so on fanya den si na police ni bie na no se me koduru a me nko nwura me nko tete a champo mitwia na me ka case na wo kana amaye din no ade a ya metan wo case ne ho ne se yete ekuro mu Ghana na alatafuo bi aba betena Ghana habi ana omu ne nyina ya adwuma kro didi aduane kro ehome mframa kro dware nsuo kro ana omu send nsemfo wa ha enka ya dia ne Ghana police ya dia ya nya aka ye ho ye japade a ye kwa hunyehi won bebo ya Ghana police na ekokoba se ne maami yi ke ekoba se police yi ka se na wate ase se obi nkwoti a champion fantare so me ba da je phone dia ma alatani na nipa ne ho aka no ye ntimi antara se ahwe ne anka asem we ya me se champion asem we no etwaye ene e te se kwanta bisa te se je wo frɛ ayi o frɛ kokosachi na aka kire se ntokwa na aba na no oden ti wo ba won mia ayi belt mu die mu oden no mra metwema nso da rewe na no oden omunya adwuma nso alatafo no so mugu ho damesi woni spa no mubo fun no de tale omuso dash me 100 cedi I will dash you 2 million course omoye nko alatafo no ye send mama send ma omu bebrebe na omu ka ne say omunya adwuma oye call if you dash me 100 cedi I will dash you 2 million mitimi yo omo sa am say na omo ye adwuma ben boy na omo akoto school for books yi na pen kita omo chese obia enika echi wo de book na sha na pen nikita no so oye mobile money omini omo yina efie na wo kan si hin important wo am from Prague afuo mu wa okwa so peki onet fuo fi ho sa na ye frɛ omo Kionet. Na da wo kwatire fie wo hunu ne ekoso wo na akoe. Me kwa na mba ma mienu pe na na omo ete wo no so. Ana bla ne se nipa mienu we na tifia obi anka ho. E ka me ho. Afa de ohun ya sprinter miensa. Omo do so papa. Oba no ma no aduane ase school kanti aduane boso no. Omo de sunlight ase yekoto aba. Na omo tete mu no sunlight. Na obi ayi ne de. Sa na ye ma wo. Me de mi ndi mpo. Mente brofo na makobi so obi di wodi mbo boy brofo ya hunti dia hawo ye we ma wo fa akere brofo me ko ho 2 weeks ana
me bana ekita bucket say or cross kwan na samsuo me to na me take kromfo ana me pie me du fie ye mu hwa ma jeme me du ya nkontimba me baba na ya wo ne sekan no ma bo ne naked ma ma twitwa efie no jiwutu free fie ho na ne huna ma twitwa na ne se na bu ato anse na no no ne hwene na hona bom me pie ho anam se bla adai wo ba ne ye wa no wa bawura ya shop wa be fa ye 5 million na me sika ne we ko fa wa nya mfa na store says sanso nyina mu nyina bo hye police station kwasesi a no mo afa akola na hye taxi no mo bo ne hweka anim na me so me fa aka afoforo SOMPA FM ko duru ya na omo de na atena se na ne ho wo so se se me rashe de ne ko so fola me ko doctor se obeje me 15 million na me so doctor me serew hwe me ba na ma me no oje me 10 million besi ne so mbe so case ni ma me nim ana nipa na odi se adwuma bo me ba no oni Nigeria fo ne na ye one asantini kro no msamba no omusola no wafa na konya firi kwan no ne stores no wabetena me fie ye mu oni Nigeria fo no ti de bia no ma twese kan wo me ba no na mso wo case da bo hyen yo ye solve wie so de bia case you say Vic ti ya ye din komo nyina ma ye hunu edi amo apa na abese ye de bo me pese yi me tu firi honom efie honom ana kana ma boni nyina no me pese ma me kro ne Nigeria for mudi sika na ma me police ni na case woni se me de ne number ni mienu ama what if you how many years be ye 3 months mu ne 4 months ti u be se u tu free fie me pese me free ho na fie ra kro no mo de number ba me de number if you run what the kind na di ho nkomo se o pese u tu oba ya Nigeria for gu mi so dom wo be hu mi fie ho a wo be ka se yie bi ne ye me ba akofo ofo bo pupo upie ho hu mi fo mo a ma me 2 weeks to free ha fa musu o free fie akona fie ra no na se scano o pata echiri scano ne kura kan san ne fa ho o se bi ntu na menji misika na me se mate nti se wo be pe dan ni na se we de wo ye willing so do sika be ma nti nipa na wo leadi e de dan na ma me no o se papa panyin ni na dan ne ye ne dia ono de wa fa ne se agents nti agent ne number na me de ama no nti papa yi ese onko hwehwe fiera na ngasa nti 3000 na de high dan no wa jime 30 million say 3 years meba light ni dem wa be jime 3 million ante mami nti 3000 na de ko high dan no eno na fiera na che bo se wutu o de be ma wa na say 3000 bibi anka ho bi ebi wo so me ko ne dem ho no hwi ni ho lock bi ani ba se o ti ase ehunu na ofa nsa nti ni nyina o ka kire me se o de beka mayi no samiti heyi de ti ni nyina me ana ma toto ti ni nyina na ye se o twe light ahoma wasa be gime 3 million 30 million na kire no sika sope no me se me sesen abomu a wo se me ntu me nkwatena won to ayi mfa ba se wanya ate ase nya abotre na akasa wadodo wanya ate ase se wutu o de be ma me hu ni se nye problem e dan ni bi na wo sa wo pe ba bi foforo na agent na ye friend no mpe so obeti ase ese sika no eni agent ho if you run ne scan wo ne ho and if you run ne say wate ase se o de say scan be ma wo meboa enti eno ano no e dan ni bi na wo sa wo pe na se wan fa ma wo a e ho no na ye kwa akoka ne so say wo sika no wo je na 3000 ekuma se dan adabra ka abusuafo obi a wotie ya wo hwe yen muni mu dan 3000 bi a mon kan kire yen why we de empe de alatafo bekun yen na dan 3000 kwanta bi se bi wo anti ye do de dia to Sofia bebre 25 eni wunim saade a pebi bet e ho no na asemi mpe line su ye wo de pebi wa wo se wo bobo ya se kuma se maami a wani afie ti kokopɛ dan ni bi na fie wura no ye frɛ no ne ye ne ka na wante ase ene ye ho ne ye soja de egu ne so efie ho wo se wo tu firi ho metu samre ya ye pesi ye kunwu yi de ɛna wo pa o ma no so papa nso miminim awudi a wadi wo mo e wo se ye to ye bo ne ye ne obi akasa bosome kakra obi be ye de support wo de eya na ma ni bi wo a ye bodwe a be masika so de so e ma ne ye ma enti e be ni omo be kasa na kakra omo nso betimi anya de support wo no omo de support wo fie wura de atomu de asem bia ni achi Mr. Champion
enti efie ho na me wo no oda wa asem ka because ma abobo bebrebe obia one city ni we dey journey to the west here no pra me ba 1005 na doctor age no de number aka ho police report na me de aba munye mo adwen se mu tue sika na me ana me de me sika ahwe me ho ehwe me mma obia ni wo a ode one city mpo aba me ana me de sika kwa hospital kwa hwe me de ehwe me be sika ma hye egu no omunye ready se me gi sika no no wote bo shan police station moja samba ye no wasom e de krata ama me na me call hospital no mo agaba na ama me ba police station awayi wo mpabo wa de abbo mani so se na yiri mpabo wa police ni no be ma na case no woni se ni mba na omu kan bo muti office obi ya ne chair woti police ni ayi mpabo wa de atwa wa de abbo mani so se me pe ha ba dodo oba na be ma oba enye easy na me so ne kon ne na taade ni police ni ko hwe na nipa puba e no mbeje no de me ye no na msi scanner mba mema ye beba ayi TikTok nsam churofo beba be fa ufun e wo bo hyen ho unji mindi we dey undertaker na ba testa ska ma hye no maame ska ma hye no otimi kire me efiri juada we me mmara sa Saturday you know otimi ma me ba egbe ye den o san hye me 8 to 9 uyi 100 series esia ska wa mama hye egu 3 months to 4 months no omo pese omo di ska na be ma me ohun se ska na ye condemn efiri me ho no ofra na no wadum ne phone portre nkuko otwem na matobi onyini a mitimi cheba ji run about mba ni di adanse na mabeton na me di ato emu sack portre nkuko otwem no wo dia mitobi na menyan efie nkuko nyina me cheton na matomo ni anwa akosiwa ma me ba no odi twem se e bia 25 na otobi a nika yinu ko jigu ha wuti me nkukọ no ofie odwasi so fa me nkukọ ma me amon pese mo de beba o ma fie ba kwa akwatena ai tuwa na wese otu me ze champion brem ba fe de yeni nkomo ka bibi kire yen let me say no create me de bia mana I said o kana na mishano amanfuru na mishano no ye say opedai but na me say ni mana idinachi no bibi na odichini epeda no na aja mitunya umobro ka credit man 10 years nso me fight na ma pibi dia da ama no ntimi na mko hu bi na menini nyina ko na ko kire no say de ope ena upia da ne ka en wotim na da bia meti I say trouble I say one if you want to kwanto kwa bibi eni enyasam katwa kura ndiene no fear no buy me say ade fear for no enra ade da be fear for no tan na eku no do there be that nti no no ko na me wa ya na bi say unji me ba mama ne na me mra me hwe de nti a o mo no ko na bibia ni amate un ka se da bia o mo yo complain sa ase wo pento kwa wo ha adwene pa o fio na different na bi say no unji mama me ho a ana maka cha say okay that dey there o mo no mo ko no o mo fi no se da bi o mu ni ho na mso okay so munyi odi ana yen twan me bia juma fo ndi nyina bia juma ni nyina ba bi hia na me mla me busam di nti a omone ne da bi o sere omone ne kono e ufi ho nti ene se me wo ne se moto mu di frem se wa ba ho no wa me nti e da ne de no kre se me na mi di ni mu e kwaje da na de ma no but e da ni ru na nka se e de e wo ho na nka me fa yi se nke bia menya e fi ru na nka sa na nka bia wo no ma ka sa but ma fight ya Nigeria anya dey enya no we dey akafra we dey wakwaye papa akohia kwanhia pete oh mame kafra ya mami woni kroma for ntokwa police station asem the bia ntokwa wa ha adwene papa mami na ogina oro na ndi yinkan nyina kan ko sini se mo fere mo jere me abeba ene nyambo ochina nyame ya adom ochina mesrew senka wo betimi anya fiewura aka ho a because on say asem no akwawie police station pen na nipa ba ko asem de ukodi akira wo ka wanhwe ya no wanka ne yi enukra wahab wadawroma eni die mame nsrew na nyame ya adom ochina nka wo benya fiewura no a munyina asemi momra ne nyina ye ntena se ne yenhwe mekura de mate se fiewura no de mokura de babie na komam so ode ne sika bema no apedan foforo Aha.
Me presenta me hu papa no de dance kata ne dia no. Because odi kana e ma me no o se ono no. Oba ka na malanda ni. Kana bi na me o to bi ne boss ari na family team e malanda ede. E ye ga yin na di she man kama se be de nya be bi ne enkwa na ede atna. But e o si ta again. Complain ya no complain sa. Mame. Wa mame mi sa asem e twa to me pese me ha obebre. Complain ben na what fa mame veke ho a etse o shock party wa hodwiri. Hello. Me pa cha wa ha na me bisa say. Me to Ghana me bia mo na say mo side ga kan network no. Kafra yete won kapa na me bisa say complain ben na what fa veke ho a wo yam hye wo pa. Hello. Oh, entom. Wa ha boto me ka. Hello. Line ni mo asay yanka te no. Network no komo bi wa na me se dan ti papa mama hu wa ye. Wa o te me ka fe de. Me ti ga dem de mu ye line mu ye me ton kwa. Wa ha na me bisa say complain ben na what fa veke ho a wo yam hye wo pa ho dwiri wo. Network ne jeje no. Wo fa brem na sample ya